Kaporo antiere mane mano nyakwar mgajuang speaker marado bura mamalo Moses Wetangula hosiro pat jod bura machano chwalo twak mathulo okiapisi jalo chatan piny Kenya Rigathi Gachagua jod bura mawuok ho maro kak kod moko kuom senators mawuok masawa mar piny Kenya kaloso kuone opogore omako chung gi duol achiel ni akwede mag dhoudi emise mokwongo mako itudo godo jalo chatan piny Kenya Rigathi Gachagua kendo gi kore mathiche okiapisi Walter Nyambaga ntiere kod ler mathoth. Kama entiere pache chiemo kendo chunye goyo kibi Kayula oknyal kwanye mayom kalore kod mbaka marathiche oko e apisi. E kit lwasi ma jalup jatend piny Rigathi Gachagua yudore e paw siasa kotelo ma Kenya. Tich ariyo jod bura igeno ni dhi pedho twak marathicho Gachagua oko e apisi. It is true. There is an impeachment motion against the Deputy President and as Member of Parliament for Kikuyu, I have already appended my signature to it. Manabanja loop speaker mar od bura mamalo Gladys Sholei ketayanga ni obiro tele chenro mar thicho oko Rigathi. Maliet mogik en speaker mar od bura mamalo Moses Masika Wetangula machal ka gimuchiego kama lit kendo dok ne jo od bura kasiro jo od machano thicho oko Rigathi Gachagua. Na mtu mkatili lazima apunguzwe. Na hivyo ndivyo dunia inakuwa. Na kama kuna mtu yeyote anataka kufuruka amani ya nchi, ikiwa ni mimi, nitolewe. Akiwa ni Makau, atolewe. Akiwa ni Kamene, atolewe. Ikiwa ni wewe, atolewe. Tangula kalose county wa Machakos kanisa mar Catholic e bade mawa munyu. Okone jotelo ne kod ting mar riwo wi oganda kendo ogolo weche mapogo ji e dhoudi. Courage is not courage if you use it to hit your head against the wall. It is stupidity. Na tunataka tuwe na viongozi ambao wanajua the limit of where to go, what to say, where to say, how to say, and the impact on society. Na kila mtu atauchukua mzigo. This one, God help me. I'm going to revenge while I'm alive. Leteni hiyo mswada mimi ndaiweka mara moja na maneno iendelee. Ile maneno ingine impeachment, UDA, ODM, kindly sort out the mess. Mageti murekide makwith jo od bura ma Kenya kwanza mawuoko marokak. Kotelnegi kod ja od bura ma Baringo County Florence Jamatia kod Ruben Kiborek Mamogotio kalose gwenge mag Iming e county ma Baringo. Okoni Rigathi oremri owijo Kenya kanyakla kendo weche kod siasa mage gin mapogo ganda. Kama impeachment na kura kule bungeni, hata wenye walitangulia na wenye watapitisha hiyo mswada sio sisi, ni wenzake kutoka mlima. Deputy wetu hata kama tunakupenda, lakini inafika wakati ambaye inakuwa ngumu sana. Maana wewe ukiimba Mount Kenya na mimi nika hapa na sina deputy mwingine, hiyo ni kunitupa mbali. Naibu ya rais nimeona ukisema tunaguzia uoga. Sisi hatuusi uoga wala hatununui uoga. Tunafanya Kenya tunajua ni right for this country. Kila nyani iko na siku yake. Na yako ndugu yangu. We are waiting for Tuesday. Ikidego bende senators moinga birio mawuok masamar Kenya kalose gwenge mag Iriani e county Tharaka Nithi oseo Rigathi kuom rem nyiso chia mar telo kata odoko ne gimi thuolo mar telo ne oganda mawuok mond Kenya. Jotelo go okoni koro gedo ni mondo jatend migawo mar arita kwe Profesa Kithure Kindiki okaw lemono masani omak gi Rigathi. Yule ambaye tulipatia nafasi ya kuwa naibu wa rais, yeye amekuwa kiongozi wa kabila fulani. Na tunataka yule kiongozi ambaye ako na sura ya Wakenya. Kenya haitawahi endelea tukianza kusema mimi sijui ni Mumeru, huyu sijui ni Mutharaka, huyu ni Mwembe, huyu ni Mochuka. Walter Nyambaga, Ramogi TV.